Hello, Duni KUKI News Bezose na bon chawin lem nei win Dunia hi China Jong Pakistan na sata na kithopi ti ho mo ahi in hi chi ho hi iti lang panga akithopi ham ahi lawaile iti dana China in Pakistan akithopi thei ham ti ho het thim na divin hin sei hitin media hi hen ata a hi zong le nga sata akithopi ahi za chutunia hi chi chungchang ho in sei de wa in hi chi topic in sei ma sangova hi chi wa niau cha kahin zau sa hi KUKI te kigin phat ahi ki tai ti ahi in KUKI te ikigin deu hi ipije a ikigin deu ham tele igam sungova hi PR ikoi pi wa president rule ikoi pi wa president rule zong hi president rule ki chi ta ta zong hilo ahi in ahin la hi chi ahin koi wa military ho telhen sepai ho thanei na ahin pi wa ko na hi mei hlei hon zong akicha na wa igam sung wa hi chamna hong da na hi chom khat hi hong thip ma hi in ahin la tu le tu a hi Pakistan le India ki boy je a hi army tampi Manipur gam sunga hong ki tha lut ho zo se hi aki khat sanga tamzo ahin la do kit deu a hi in hi chi ho hi hin la do hen lang mei hlei ho hin hi chalai mun ho a chu center force am ta poi ti hi hin hekit lew hi chi wa hi I to bang to gon a hin nei deu ham ti wang hi het thei a hi po in hi cha a chu EIHO zong ikigin phat no hi tai tu a hi army ho ikka awa buffer zone a pang ho tam zopi hungkila do han lang hi le mei hlei ho hin in noise kit deu in ball kit deu a hi in hi za chu muntina kanami te ho zo si ikigin chi deu igam sung hi eiman ikiven bit ti lawa hi permanent kinep na ta solution hi thei lawa hi ti hi he deu a hi in ei ho I hat no wa kito tai pan khom wa igam sungo hi center force henlang hi zong le kei hon ka zo ve ti hi ivet sa lo wa hi le chun lungmon na ta hi igam sungo wa thei lo ding army hon edin pi a edin pi sunga ki lungmonga ne le cha ki hol theya ama hon in dal ha ting le igen theina ki pan ki ding ki ti chu separate administration dinga ihling nai po ve ti na a hi in hi za a chu tu ni a he ama hon idal ha han lang hi le ki ding zo pon ti na a hi po in kami te KUKI nam mi te ho ikiven theine diu le tu a hi center force izat ham khat a hung pot do a hi zong le kei hon ka gamu chu ka ki veng bit zo vi khat le khat ke to ta in ka pang khom thei ve ti pa hi ivet sa lo wa hi le chun gigam sungwa hi kal hagil na tampi hung kit ding hi ti chu neu cha tu nia I topic ngo sei masangwa neu cha inam sung na din mun neu cha hin sei wa hi in mi khen khanin comment dunga chu kanamo sau sawin KUKI channel ham kati le hiloda na hi a hi lo le KUKI channel kan hi sa mane ti holoi jong e omaven KUKI channel pa chu asiat je a hi chelanga hi hung ki chon do ki ro hi in hi je a chu in het khel lo di win hi chi video anave ho zo se KUKI channel chu asit phatna tu a hi atha a sim ding ki go a hi in a hin la hi chi akisim masanga chu KUKI news langa hi nasata hung ki sai jinga hung ki update jing na lai a hi in ki khial na lo a hi aji chu KUKI channel a jong chu ken ka sai a hi in hi chalaya jong hi KUKI news a jong hi ken ka sai tho tho a hi in hi chi ki khial na lo a hi mo a channel min ki khial ti thu bo a hi in mi khen khat confuse jiwin hi chi chu I confuse lo na diwa in sei wa hi in hi chi wa hi ga velo chun zan hla a Pakistan ten India attack ahin ball now video ho jong chu in amu so ke diwa hin na samong mong hi zan hi a attack ahin ball ho hi drone ho le missile ho mang cha a zathum zali langa hi attack ahin bol wa jamu lang a hi in a hi lawai le hi chi Rajasthan lang a hi in na sata a hi target ahin bol wa Indian air defense hon
nasata detect a ball va hi ta cho nakap hla pi zingo a hi in akas a hi in a hi lo S400 ho mangcha a hi India ten nasata hi chi chu na dova na dal do va koi macha Indian citizen ke tong khalo hi la Indian gam sunga hung leng lut ding missile hi hen drone hi zong le hi cho zo se so apon chan hoi ta in anakap lai ti hi mu a hi in a hin la hi chi akap la jing lai wa drone akap la ho India gam sunga hil ha ho hi Indian army ho hin anapodo win hi cho chu check a ball win hoi lai gama ki sim ham a hi lo le hoi lai gama ko na hung ham ti ho hi hoi ta a vewin a hi le hi chi hi turkey in asim drone ho aman cha wa hi ti hi hoi ta phot che na ne win hi chi chung changa hi army langa leader ho tu le tu a operation sindura thil hung ho a hi lo la gal Pakistan le Indian ke boy na chunga thil hung ho update bolding a jong hi foreign secretary pa to hin army chief ni hi hoita koiwa colonel nu to colonel Sophia to hin leader khat jong akoi vin hi ta chu colonel Sophia in hindi pawa se aile khat nu hin sa pawa sei ke na hi ta chu mi pi ho ling lao lo ding le mi pi ho ki chat lo dinga a thudi pa hi a seido jingawe ti hi mu a hi in mun chom choma social media a hi lo le news za chom ta san thei be lo news on a zat a hin seva Indian jet fighter ki kap lai a hi lo la Pakistan jet fighter ki kap lai ti ho hi inata san lo di win avelin kain sai kinin hi chi hi jan hla a drone jali zathum jali langa hi India te nasata attack ahin boluvin hi chi attack a bol nawa khat cha India gam sunga hilalo hila Indian defense hon nasata hita cho air defense in anakap si na system ho hin hoi ta detect ana bola ami asa koima kitong khalo hila hoi ta in an veng do ti jong chu mu a hi in jan hla attack ki bol na hi adi sa na jamu langa hi tam a hi in Jammu ti ta lawa hi chilang sai na jong hi Rajasthan langa jong hi missile izat ham khat hi ahin kap lu no hi na hin la Indian air defense system in hoita anadal do in mi pi koima kitong khalo ahi ti hi mo ahin la tu a hi media war kinin mun choma thu so za chom India Air Force Pakistan gama jong lut lo ahi wanga Pakistan and Indian jet fighter ho hi lilenga kap hla ni chenga khial wa hi tunia chui vet ki nai le thumlang akap hla we ti hin abul langa chui vet nai le Indian jet fighter ngalang akikap hlai ti a hi anaki so a hi in hi chi bana jong chu Pakistan gam sunga hi chi India ten attack a ball ho chu imu de wa hi anima sapen ni a chu thing noi na ho hi chi POK gam sunga hi mun nga attack ana ball wa thing noi kem ho na sata na su se na Pakistan gam sunga hi mun li attack a ball kit nova hi chiwa attack a ball ho jong chu mi zakhat walang thing noi ho athi ti ho jong chu in sei ta win hita chu India in attack a ball phat lehin jang ke a lenga aga ka kha jing a hi le zan hla a Pakistan in zathuma pana jali chan ge missile to drone to ke thwa hin kam ho khat cha alien lu lo pha na hi tu a hi Pakistan mi pi ho hi lung hangova a government chungwa hi lung hangova koi son tampi a bolve thudo tampi a bolve ti ho jong hi mu a hin ama hon ado a government chunga alung ha naw cha hi le India in missile a hin kable lung chat na a hi lo la target kha chat na ipi bola Pakistan in missile zathum zali lang ka ma India gam sungjong
ipi bola leng lut zo lo ham ti a hi government chunga hi lung hangowa kiphin na nasata ne wa parliament a jong hi kinadi di a hi aki hove ti a hi ni chi nasata a government ho hi mi pi a hi lo le opposition party ho hin nasata thudo na anei na wa hi Pakistan defense minister pa hin don butna ananei na chu iti ana don butnam tile hi chi hi Indian mi pin jong a hi lo le international la jong hi viral mama min jong anui satna hi chi to bang defense minister kinei ti a jong hi oimona lien ta ho jong anei ti jong hi mu a hin aman an seina a chu a hi le India in Pakistan gamsunga missile ahin kam ho hi Pakistan air defense ho hin air defense system ho hin ipi bola detect a bolo ipi bola anakap sit pi lo ham ti hi hichi a risky hi ze a chu anaki kap hlo hi ti a hi asain mana sai lo na pen khat chu nuizat na khat chu hi le hichi India ten drone hi han missile hi jong la Pakistan gamsunga ahin kap hi Pakistan air defense hon anaki kap hla lo na hi in zo khat le a na ho missile detect zan hi la tu ni jingka langa chu Pakistan air defense system anakap sit pi wa hi hi je a jong cha sei jong hi mai thei a hi India ten missile ahin kam ho Pakistan air defense system in akap hla lo na hi in zo khala allocation ho hin he khawin ti a hi parliament a hi a holim na cha na sei ti a hin a video wang ka hin ve sa loading a hi in ji chu hin di pau hello tampi zong e deu a hi in ni za chu a sei a hil chet na lang zo a hin sei hoi tin hichi aman a hin sei a hi mi tampin anui sanin ama ho parliament awang chu koiwan anui sat po hi zong le media za chom chom international media za chom chom ho in eng ho na ho a hi lo le social media a hi tot na ho powa cartoon ho sim wa athu sei ho hi koi pi ho jong tampi ki mu a hi aman ana sei chu India ten missile a hin kam ho hi in zo khat le Pakistan air defense in anaka bla hen lang hi le I defense na ho I system na ho hi India ten a hin het deu a hin target kit deu hi chiwa cho an kap sit kha deu ji a chu anaki kap hlo wa hi ti a hi ami pi ho hi a hleme ti a hi mu a hi in a hin la hi chi hi India ten iza kai amung so ke wa hi in tu a Pakistan in China gama ko na HQ HQ 9 ala piano zong hi ivet na hi le chun ama ho hi China ten ana lep hla a hi in aji chu India in S400 Russia a ko na air defense ana ki cho oji a chu hi chi le thu na dinga nang hon jong HQ9 hi ki cho ovin hi chi na ki cho lo vai le Indian na defense thailo de wa hi ti a hi an lep mu le tampi ana ki cho wa hi na hin la tu chunga hi chi HQ9 an ki cho awang wa chu khat cha ana ka phla lo hi China te jong I chan ham khana min si a hi win a hi chi a min si je wa chu tu a hi media dunga hi China news ginsat ma a hi lo la China gamsunga Indian Today ti ho tabang tai ma hi China ten ama ho media dinga akine piu return ti ho hi chi news ho a kona hi acha cha da so ji wa hin hi chi wa jong hi a hin seina wa cha hi le Pakistan ten China made jet ti chu China made jet fighter ho mangcha Indian fighter craft ti chu Indian jet fighter ho ni anaka bhlawe ti a jong hi media a hi publish a hin bol kin ven hi chi ho jo se hi propaganda thil di lo mi vet dinga kilom a hi wanga
ata hi lo ho hi ta chu social media dung a hi lo le news dung ho a hi ana the thang jiwa min tam ta hin ve ting hin ana delete gangchal kit wa adang khat he an post kit jiwa hi ni ja chu in zo langa video kan se masat na jong chu kan sai ta in tu ni chan ke ya Pakistan le India ki do na a hi jet fighter Pakistan a hi hen a hi lo vai le India a hi zong le official ta a hi chi akika phlatai hi chi asetai ti hi khat cha jong nai lo hi a hin la Pakistan te drone a hi in missile a hi in tampi a hin kap za thum zali a hin kap ho wang hi India in nasata asu sit pi in chule Jammu and Kashmir langa POK a hi chi LOC dunga Pakistan post hi hen India post hi zong la hi chi wa hi a post ti na hi ki kap to na jing a hi in hi chi wa India te hin Pakistan te post li lang hi akap sit pi ta ve ti wang hi hoi ta kitchen ta India ten phone do na a hin nei wa a video ho jong asu set pe ho jong hi che ho jong chu a hin vet sa wa hin hi che ho ti lo wa chu tu le tu a hi Pakistan jet fighter hi hen Indian jet fighter hi jong le khat cha akika phla nai lo hi ti hi het dewa avela kain sai kit a hi in abana tu a hi hi chi Pakistan defense minister pa hin EPSA kit tam ti a hi le tu a hi hi chi Pakistan sepai ho hi ahung ki chai kit ting le second line a hi student ho om na lai ti a hi chi wa madrasa ki ti pen hi a hi le eho pawa eho het theidinga iga sei de wa chu Bible student ho ti ding a hin Bible zil ho ti ding a hi tain ama ho religion langa student ho hi second line ding ding front line second line ding ding a hi ama hin phone do na ho jong an ni ti ni chi a sei che a jong hi international media in nasata demna ane yo hi in student ho na san ge ya second line ki din sa go hi jong chu defense school ho a hi lawa hi le military school a kai ho hi jong le a kilo min a hin la tu a ho langa student ho jong second line a ding ding a hi ti a ki sei pa wang hi hi chi akipom thei poi tia international media hon na sata dem na ho jong a bol ve ti jong hi mu a hi in India awang hi het theme diwa chu tu le tu a operation sindur a hi in Pakistan to ki boina a operation sindur ki lunch pen hi ki chai nai lo a hi in hi chi chung changa thudi seiding le India gam sunga thil hung ho thil so ho hi chi athudi seido dinga hi hi chi wa Cornel Sophia hi in hi chi langa sa leader nu khat a hi in hi chi te ni hingan si a hi na ma hin kol pawa sei ji a aban le hi chi langa leader nu hin hi ta chu sa pawa seido ji a hi chi wa the foreign secretary pa to hin ki thol hona hi ta chu mi pi hi nga hi thudi pa hi ahin seido jiu a hi ti chu I het dewa kain sei a hi in mun chom choma social media hi hen Instagram hi hen a hi lo le Telegram hi hen YouTube hi jong le mun chom choma hi koi machan thudi a sei pon a dei dei hi a sei wa view dei na a hi lo le subscriber dei na a hi aza cha he a sei jiu a hi ni ja chu hi che ho hi ta san lo diu ama hon a hin phone do wa official ta hi che to bang thil a hlung tai hi chi tai ti ho a sei ti lo hi ita san lo divin avelin kanami te ho kain tiam kin in hi India sunga hi itiam khana adi lo pa jong hi het no mo wa hi le hi chi wa PIB fact checking kiti pen hi ana follow vel lang x a hi hi chi ana follow leo chun hi chi wa ko na hi hoi chi chu adi ham a hi lo la hoi chi chu adi lo ham ti pa hi iza kai hi chi wa hi a phone ziu a hi in atam zo pi hi ga velo chun x account mang cha Indian flag ki koya Pakistan
support mama tampi zong hi hi in hi za chu ama hon hi chewa hi claim a ball ho a hi lo le thu so hong ki ball ho adi lo pa hi chewa hi a hin vet sa jiu a hi in ali hi chelanga zong hi ga velo chun video za a ball wa a thu za chom a ji wa hi ta chu journalist tai ma hi umova a dei hi a sut jiu a hi in hi che ho zong hi adi lo a hi ti a hi chewa a phot chet na a hin koi ki no vin PIB fact checking in hi chewa zong hi ga velo chun Indian Army ho masang la ya ana chan ho hi tu chunga thilso ho ta hin akan be wa a thu hi za chom aji wa hi ta hi a post jiu a hi in hi chi zong hi adi a hi poi ti a bol na ho ngi chi video za chom ho thu ki post za chom ho hi che wa hi ga velo chun masang lai pi a van leng khil ho po tu chunga India te a akap hlau a hi ti a hi a sei na ho jong hi chewa hi tampi uma hi ja chu news khen khanin tu chunga India ten Pakistan van leng kap hla in Pakistan ten India van leng kap hla in ti a hi thu so za chom hi a hi in a hin la tu ni chan ke a hi I ma cha hi chi ho to bang cho poi ti pa hi ni ga het thei device wa hi in chole hi chewa hi ajit dovel het de wa hi na ma hi masanga jong kana sei ta in thing noi mi to deal hoi ta nei thei idea hoi ma iti thing noi ho to ki deal ding ham ti lang hi ama hi athema them a hin hi chi ajit dovel lim mang cha amin jong mang cha hi ta chu thudi lo ta ho ana so loi jong hi tampi ana kin wa hi in hi chi jong hi PIB fact checking chun hi chi jong hi ti adi a hi poi ama post a hi poi ti ho hi chi vai hoi ta post a hin bol a hi in masang la ya van leng khil ha ho su khoi khil ha ho lim ho hi internet na amanova photoshop mang cha hi Indian flag ho koi va Indian Air Force ho sign a koi va logo koi va hi ta chu aza cha the a bol jing wa hi in hi ja chu a hi the ai le cho hi follow bol hi tin ipi chu adi ham ipi chu adi lo ham Pakistan a hi hen India a hi zong le adi lo ho chu ama ho hin hi chi ex account na hi bon cha hin ta do ji wa hi ti pa chu het theina di wa hi chi convert sa hi in chi chan chu tunia China in India le Pakistan ke boina a hi Pakistan na sata in atosot ni ti iga het theina diu le tu a gal sunga hi azat thu di lo tam ta hi akithe thangin hi che ho a kona ikiven na diwa hi avelin ka hin te ma hi in India ten official ta thu so a hin bol na khat no wa jong chu tu a hi India le Pakistan na sata ki boy a hi in hi ja cho army ho che le wa le ho jong hi a hi the a hi le video I kap do wa social media ho ai post ho hi bol daw ti hi che ho hi agang theilam pe na inga diu a hi ti a jong hi thu so a hin bol a hi in hi chiwa Indian Army ho hi chilang sai na hung ki tol win hi chi to bang mancha a hin choi win hi chi to bang gari ho ai hung ki tol ti ho pa hi social media a hung ki post tampi hi amat loi jong a hi lo le gi na bol loi jong tampi a hi in hi je a chu a hi the ai le social media hi a hi thei chana a phalanga mat go ding eima view a hi lo le eima subscriber eima follower tam na dinga hi aza chana imat no wa hi le chun in zo khat le EIHO a dinga ichungi na jong hung hi thei dinga hi ti pa hi I het kom wa adi pa a hi lo wai le hi chi hi adi mong a hi ti ho bo hi I bol de win avelin kain tem kinin chole I sei chu I hei lo di wa hi tu a hi igam sunguwa armin nasata inagat ho chu atampi tamzopi hi hung ke tol do de wa hi in igam sungo hi igalu ki chai nai lo a hin ei ho jong hi chi chunga hi kiging jing koma pan ila diu win avelin kanami te ho kain tem kin na hi tuni KUKI news be zo se na chung win ka ki pa in bon cha win pathin in phathei na bo jing taw hen